Ia. Zany ino koe raha atao toy ino? Ino raha atao toy? Zalay manjo. Ka io tsy mety fa manjo mariniky ny vovotsika eto manjary mampandoto ranotsika io fa io ny tohangaitsika. Zalay nuk fa maiky fa misy liandratan zalay ka zalay fa taraka io. Jatarany io rano anjotsika io ni mitete ambany ao ka manimba raha io mandoto azy ka manjary mamparara antsika. Ka mandao hamonjy le adosy fa ao ny fanjoa mba hiarovatsika ny vovotsika toy hadio soa. Zao va io. Zay raha mety aloha tsika manjo agny tokoa. Mba atao mazoky be tsika ina andiky andeha adosy mba andao magnaraka azy tsika nentigny fanjoa zao la soasoa misy tragno iaby igny ao. Inge mba atao mazoky be tsika handao la adosy zao. Zao. Teo zao hasoan-tsagno manaraka an'izao zao ny fanjoto zao handro mifasy egny zao izy mbo haloto ny tombo ao. Zao fa soasoa agnato tsy maloto i. Zay mba manjo atoa mba soasoa amizay. Ka zay mahatsara azy io mitanjo iaby ny fahasalamana satria io rano io toha ny fiaignatsika zanak'olombelo.